Ne, no, pa dej, no, stari. Jo, kaj je zdaj Magic? Evo ga, spet en nov video. V današnjem videu si bomo pogledali čarodeje, ki jim ni fajn uspel nastop na ameriških talentih. Zraven bom komentiral, kako jim je šlo, kaj bi mogoče lahko naredili boljše, kaj se je zgodilo in dal vam bom tudi eno zgodbo, kaj se je meni zgodilo na enem talent showu. Tako da, dajmo začeti. Imam kave, imam pa jogurt. Pa nisem bil plačan, da reklamiram ta jogurt, ampak je res dober. Dobre, ok, gremo začeti. Kaj je dober jogurt. Da vidimo to. Čudo. Ok. SpongeBob Magic. Cool. Ok. Zdaj še dober. Flash! That's a card. No? That's not it either? Sure. Oh ne. Oh fuck. Jo. Ok, prva stvar. Če greste delati iluzije na talent šove, to mora biti hiter in atraktivno. Iluzije se ne smejo delati, recimo, zdaj ko sem ostal videl na te dva, kot vidite jim obraz, ona dva nista bila narejena za iluzije, mogoče sta kje drugje dober, ampak že takoj po performancu lahko vidim, da enostavno ni bila točka atraktivna, zato so tudi žiranti skoraj zaspali, ampak zdaj, jaz nočem nobenega nič kaj žaliti, pa karkoli, hočem samo povedati svoje mnenje in ja, se pravim, če že grejo iluzionisti delati točke na talent šove, naj bojo kar se le da atraktivni in hitri, to vzbudi ljudem pozornost. Joj, ne, 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 ne. Jo. Jo. Recimo, ne, isto, ta transposition sem jaz že videl ogromno krat na različnih šovih, v Vegasu, ne vem kje se, in vem kako se naredi in vem kako mora biti narejen in to so pač iluzije, ki pač mora biti hitro narejen. Ne, da se čaka, sploh pa ne zgodbo z metuljem. To, ko sem videl tistega metulja, mi je kar začeli so kicine gor po start. Ampak glej, pač se pravim, ne veš, testiraš, greš, ok, pač je imel jajca in je šel pač. Nema metulja, odletel. Te zmontirajo, so glih tako, da so bili najhujši, pa verjetno niso bili. Ja. Bravo, Howard. Prav iz mojih misli je vzel ta stavek. Večkrat gledam čarodeje, ko grejo na talent šove in kažejo trike, tako kot je rekel Howard, ko so jih kupili in so jih šli kazati. Največja napaka je kazati en trik, ko si ga že videl 1000krat in ga takoj prepoznaš. Ti lahko delaš trik, ki ga vsi poznajo, ampak na drugačni zgodbi in bo trik 1000krat boljši. In če grejo delati stvari, ki so že bile narejene, prosim te, spremeni zgodbo. Ne je delati stvar identično. In zato je tudi on to rekel, da je že videl, ker je ta trik z modrcem je res star, ogromno talent, ogromno čarodejev je že delal ta trik in zato je tudi to rekel. Tako da, če že greste, spremenite zgodbo, prosim vas. Wait, is your bra gone? Let me check. It is really a no, but the good news is you got to second base with Heidi Klum. Nek je dobo, modrc je dobo. I love this job. Something where we go, what did we just do? I want that surprise. O, vidi ga.
My name is Matt Jack. Matt I Jack. have been performing magic for about 28 years. I perform most 28 years. Kupa je star. are strip 60. clubs. The magic that I do is Zgleda really unique 35. and different. I like to give the audience visual experiences that they've never had before and that they'll never forget. Ok, ta je recimo v stil ima cool, takoj te privabi pozornost, zaradi tega, ker čarodeji vedno nekaj nosijo na sebi, ki vzbudi ljudem, zakaj ima to. Recimo, on ima sedaj prevezo čez oči in vsi se sprašujejo, ali bi res izgubil oč, ali to je sam del šova, ali zakaj. Ne? In potem si še dal ime, Matt Jack, mislim da, in mu recimo paše. Tako da, ajde, to ima 10. To je dober, to je tipa cool. My name is Matt Jack. I do magic, and I guarantee you, you've never seen anything like this before in your life. So when you say we've never seen anything like it, that's a good sign, because that's what we're looking for here on season 9 of America's Got Talent. Good luck. Thank you so much. Well, I actually need one of you guys to help me out, Howard, and you've been an inspiration to me, so I'm hoping that you could come up and help me out with this. Can we get Howard Stern up here? Ja. Drive up. Howard's coming on stage. I gotta tell you, they pay me to judge, not to be in the show. Oh, it's gonna be great. I don't want to shake your hand. All right, Here, let's do this one. Nice to meet you. I'm a I don't germaphobe play as this. well. I am. You know what? I don't know where your hand's been. Yeah. Jo, kak hekler, jo, že vidi, že vidi, da bo nervozen ko face, ne, ker Howard Stern je znan po tem, da je ekstremno tak zatego človek in Howard, I want you to help me with something really cool, all right? I got a deck of cards here now. I'm going to show you these cards are all different, all Matt right? Jack. I feel bad now. I'll shake. A 42 let, ok, Thank dobro, you, to si bil Howard. I blizu. appreciate that. Howard, that took a lot of guts. I know. Here's what I want you to do. I want you to touch the back of any card, keep your finger on it. Ja. Ne. Take your hand off, because I don't want to be accused of cheating and switching it. Just touch anyone you want. All right. Poglejte, kak drži karte. Recimo, to že samemu sebi zbudiš, kot da nekaj skrivaš. Karte morajo biti vidne, da ljudje vidijo. On jih drži tako skupaj, vem sicer zakaj jih tako drži, ne, ampak ne bom zdaj razkril metode, ampak on jih tako drži, da ga je strah. In tudi recimo Howard, recimo, zdaj vidite, ne, ta shot tukaj, se ne more karte, se ne more dotakniti, ker so karte preveč skupaj in vidi se, da je živčen in da skriva nekaj in to nikoli ne. There it is. Just touch That's this the one one. here. That's the one. I'm going to bring it to the top, Howard. Okay. Here's what I want you to do for me, okay? Look at the card. You can take it. I Look can at look at it. it. Show us. All right. All right. Go ahead. Show it. Yeah. Put it on top. King of Watch Diamonds. what I do. I'm going to lose it in the middle, all right? Okay, go ahead. Is that fair? That's fair. Nothing up my sleeves, Howard, right? Nothing up your The sleeve. cards go back in the box. In the box. Rubber band goes back on top. Rubber band on top. Is that fair? That's fair. You're not going to believe me. Go ahead. What are you doing? The cards go down the back of the pants. Ne, A million things that nobody's ever done There's before. a million things. Tell me when you see your card again. All right. Did you see it? No, I did not. You didn't see your I card? did not see the card. Are you Yeah. sure? Magic Jack, I want to throw you off the stage already. Where are we going? There's one card. Go ahead. ne, no, pa dej, no, stari, no. Pa a me ti, no. Ma ne se zabavaj. Evo ga, ona že X-a. All right, look, wait, take those hot dog tops. Ne, no. Jo. Pa serije, Noir. What the hell, stari? Kao je, ja. Let me ask you a question. Go ahead. All kidding aside, what was your card, Howard? King of Diamonds. Now it's the King of Hearts. All that having fun. Give Howard a big round of applause. Hey, you get an A for even going out. Okay. I think if it wasn't for Howard
stage with you, I would have buzzed a lot earlier. I just wanted to see where this is going. Man, Jack, I thought it took a lot of time to get to what you were doing. But also, that was because you took a lot of time Yeah, getting it out of I the am honest with you. I could not, with those tongs, get that card out of your butt. Okay, I'm voting no. It wasn't. I don't like the presentation. I vote no on you too, man, Jack. Well, you're still my hero. I would have liked to have seen what else you can do. So I would have given. Ok, presentation je imel polom. Izgled, stil je imel ok. Staris, da si ti 28 let se ukvarjal s tem in da si vadil doma, jaz se ukvarjam 15 let. In da po 28 letih se odločiš, da greš na ameriške talente, najbolj gledal šov na svetu, in rečeš, stari, jaz bi pa naredil trik, da mi karta prije ven iz riti. Kako priješ na to idejo? Mislim, če je on se ukvarjal 28 let, pa sem jaz papež. Res, joj. Greš na talente. Lepo vas prosim, imejte v glavi, da vas bo gleda država, svet, karkoli, in vaša točka mora biti izpiljena. Dobesedno. Ne iti delati neko stvar, ki jo ne obvladate. Najhujše je, ko vidim čarodeje, da grejo delati neko stvar, ki še nikoli niso, ni testirana, ne vejo, kaj delajo in grejo na talent šove samo zaradi tega, ker se pokažejo. Napaka totalna. Ti prideš tja kazati samega sebe in imaš samo eno priložnost. In res imaš eno priložnost. Ne bojo te nikoli v lifeu nazaj poklicali. Tako da, one shot, one go. Tak je. Meni se je podobna stvar zgodila, ampak ni bila to zdaj stvar, da bi zdaj šokiral se, ne. Ni bila zdaj to stvar, da bi se zdaj sekiral, ampak se mi zdaj pošten, da vam to povem. Jaz sem imel na Hrvaških talentih polfinalno vdajo in tam so mi v polfinalni vdaji crknale, oziroma elektronika je šla k vragu v bistvu. Ene sveče, ko ste jih imel, gori se niso hoteli prižgati, ampak to so pač stvari, ko nisem jaz mogel imeti kontrola nad njimi, ampak sem pač šel naprej. In isto je recimo, če greš mogoče na talent show, pa če se kaj zmotiš, pa če kaj, ne vem, da ti kaj spodrsne, pejt naprej, pozabi, ti moraš iti vedno naprej in vedno vsak trik mora imeti neke vrste backup. Temu mi rečemo spare tricks, se pravi, da ti lahko narediš, tudi če gre en trik k vragu, lahko narediš en trik, da prikriješ na nek način to, vsaj malo, ne pa da pustiš in greš, ne. In isto pri njemu je hotel narediti šov, štekam, ameriški talenti, oni iščejo šov, ampak problem je, ker je samega sebe v bistvu, samega sebe je prodal za šov, kar pa ni okej. Če je res vadil 28 let, potem je to dal ogromno dela in truda noter in zdaj, da je prišel gor na talent šove samo zaradi tega, ker je zaradi šova dal si karto ven izriti, ne vem, če ima kak smisel oziroma če je bilo vredno tega. Tako da, Magiki moje, če kateri od vas, ki bi rad se nekoč podal na kak talent show, naj vam sam upozorim eno stvar, da dajte res vaditi svojo točko 1000-krat in bodite pripravljeni, da tam vas bodo vrgli k levom. Tam ni noben na vaši strani, verjamete, in prepuščeni ste samemu sebi in talent show mora biti za tistega, ki je res testiran nastopati v kakršnikoli pogojih, ker tam nimate nekih specifičnih pogojev, tudi sami ne morete postavljati, kaj bi želeli imeti, vedno boste delati, kar bodo oni rekli. Tako da, to je to, upam, da ste uživali v današnjem videu. Stisnite like, naročite se na moj kanal še za več takšnih videov in se vidimo naslednjič. Hvala lepa, čau!